Guku ni Joska, kaunti ya Machakos. Na iriganitie na muciĩ munene wa Nairobi, warika guku ugutugo ni mbĩri barabara-inĩ kumana na riũa ihiũ. Hihi ni gukumia kindu guku? Reke twaranĩrie na Evans tuigue guikaire atia mwena-inĩ wa urimi. Kwa majina naitwa Evans Ukitwi Imwene. Mimi ni mkulima. Murimi ndenda gukunyita ugeni guku kuria kurimitwo cherry tomato. Ici ni nyanya cia ovo iria irimagwo guku. Lima kitunguu, tunalima grapes, tunalima dragon, tunalima cucumber, tunalima capsicum, cherry tomato, nyanya yenyewe pia, na tunalima pia potatoes. Evans ni wagweta cherry tomato ndaigota engeni kuri nie ni ndu tonduma aingi matimetamburaga hihi ni tunyanya turia tugaga ni twa nyoni. Cherry tomato ni gani? Nyanya ile ndogo ndogo. Hii ndio size yake na inaiva ikiwa hivyo. Ukulima wa cherry tomato ni nzuri na tena ni rahisi. Evans ugani hahuthu tagitariria murimi akwambiriria ha. Number 1, tunakuja tunaanza kuprepare beds. Murimi tuguthondeka ginya uriri guku hihi uguturwo atia? Tuta, yani tukiinua udongo, hizo beds tunapima. Kipimo cha bed yetu kutoka upana yake ni 80 centimeters. Then sasa bed yenyewe inafaa iwe 80 centimeters. Tukimaliza hivyo kutengeneza hiyo bed, tunakuja tunafanya alignment of drip lines. Ni wagweta drip line ndaigweta hari kimonimoni nacio cikwambiriria atia? From a drip line to a drip line inafaa iwe 60 centimeters. Bed moja inabeba drip line mbili. Kuiraise hivyo, elewa ya kwamba hiyo bed wakati inaporaisiwa hivyo imemixiwa na manure. Tunataka kufanya organic, tupunguze fertilizer ya kizungu. Rikia kuhaririria mugunda tukumihanda atia tutaguthukia ona tutari turahambiriria. Cherry tomato inapoanza ukipanda ya DAP ukimaliza for example umepanda leo, then una switch maji off, haitapata maji tena kwa siku 4. Uga ati twahanda tumithimire mai citikuhoha ta uria tumenyerete. Murimi hena kaundu ga kwiruta haha tagithikiriria gitumi gia kuima mumera uyu mai. Kesho ninaweza panda leo niweke maji leo, kesho niweke maji, kesho kutwa niweke maji. Number 1, roots zitakuwa zimeoza na ku develop wilting. Unapata stem inakuja vizuri, ikifika pale imekauka. Ni kwa sababu gani? Imepata maji mingi. After 4 days tunakuja tunafanya irrigation. Then from there 1 day off, 1 day on. Na top dressing tukumika thutha wa ihinda rigana atia? After 21 days we come with our CN, we top dress. Tukifanya hiyo first top dressing in the fourth week, the 5th week again tunakuja tunafanya top dressing, tunaachana nayo. Murimi ni utaukirwo ni bata wa gwika disakaring kiigwe riu no ikorwo haha nio hihi tugwagira kufanya disakaring, supporting. Tukimaliza kusupport ni disakaring tu na deleafing ya matawi. Manake deleafing ni nini? Kutoa yale matawi ambayo ni mzee. Tunataka mmea tuanze kutengeneza hizi fruits. Ukiangalia fruits zetu zimenona, ziko na afya. Ni kwa sababu gani? Chakula yote inayokuja hapa haibaki kwa matawi zile za chini, inakuja juu mpaka kwa fruit. Nitwakirima mumera witu no wamera nitutambi turiku tugumagira mumera uyu na njira nene. Tuta, absolute, leaf miner, down mildew, powdery, lakini hizo zote utapata wadudu kama thrips ni hatari sana. Hao ndio wanafanya production isikuwe high. Hihi tuthukagia ki? Katika hizi maua utapata production, manake ikiuma tu hapo itakuwa imekauka. Nake murimire arabatara guthingatira kinigetha gutweherania na mimera yake. Maji imekuwa pale,
kwa sababu ya hiyo congestion, hakuna kubreathe ya hiyo plant vizuri, utapata inaleta hayo magonjwa. Niagikura thoko nayo tukimerutako na arimi no gukaya ni wagi wa thoko guku bururi-ini. Soko iko, export market iko. Once umetengeneza quality, kwanza kama kuna kitu kizuri na kuna kitu inahitajika sana ni cherry tomato ovo. Inahitajika wingi sana. Mimi hata clients wangu wananiambia niko na clients kama 15 na siwezi kuwatoshelesha wote. Murimi ucio ni Evans itana umira tagithikiriria Grandes wanja. Uyu ni mutaaramu wa urimi agitutariria mamwe mamathina maria magomagira unyihu wa irio guku bururi-ini. Magiro kurima consciously makimenyaga kwina kindu gitagwo garuruku wa riera. Tariu gutema miti utekuhanda ni ugwati munene hari bururi na to bururi wika onawe hau uri. Koguo kiu ni kindu kimwe kiracangira ugaruruku wa riera. Ona thengia wa kuheana bataraitha ya raithi, arimi no maragumirwo ni thogora wa indo cia urimi kwambatira. Tagithikiriria uria Gladys arauga. Nori ni akwaga inputs gukorwo ciina goro muno, they are too expensive. Actually ni ndita murimi ni ndiraigua uri ndiruo runene muno rwa kugura indo ta fertilizer, kugura indo ta foliar fertilizers, kugura indo ta pesticides, indo ta herbicides. Cigita na goro muno ni undu wa kuongerereka kwa magoti. Hena ugwati ungi utungite urimi naguo ni wa buroti maguta migunda gukorwo igaitwo muno and that is one of the biggest challenge area in almost all counties. Ungithiururuka tha ici migunda itinangitio tucunji buroti nayo ni ugwati muno hari food production tondu okorwo ni ndrai na mugunda ike muingi hota kurima nyone raithi cia gutinangia buroti ucio ni mugunda wa kurima watuika ki wambia gwakwo nyumba cia gorofa aga nyumba cia rentals. Gladys tugekihonia kia mathina maya kuringana na ugereru waku maundu-ini megie urimi. Tariu wa climate change ri no tugerie na kuhanda miti kuu turarima irio ici ingi, tuhande miti long term, ti miti ta cypress. No tugerie muno hindi ria kwaura ri tugathondeka pans cia gukua mai, tugekira dam liners nigetha tuhote gucollect mai hindi ya mbura magututeithia kurima hindi ya gugakorwo na riua. Ucoke ututaririe zero tillage niki niguo murimi ataukirwo wega. Seeds iria citu cia tene na tutige kurima migunda itu muno twikire zero tillage, tutige kurima na matinga na macembe, tugekagira zero tillage. Ona ko ni hand weeding tugwika tukamunyaria na moko tukahanda tutegutira tugithukangia tiri, tondu uria turathukangia tiri noguo turaeheria capacity ya tiri ucio gwika production. Evans tukirikiriria ukwira murimi urenda kurima cherry tomato atia? So ukulima wa cherry tomato ni bora sana. Kilo unanunua kwa shilingi. Ukipack kuna tule tu pallet panels, unapack kidogo tu kama 25 grams na 25 grams inanunua 60 shillings. Mavuno kama hapa mara ya kwanza tulifuna, mwanzo wake tulivuna kilo 38. Leo hii tumevuna kilo 100 na Gladys, ciugo ciaku cia mwisho kuri murimi ni iriku? Macoke moe indo cietagwo cover crops, mekire cover crops iguru wa tiri. Macoke moe indo cietagwo maka make sure tiri wao ri hindi ciothe ni waikara wi muhumbire wetha kwina riua kana gutire na riua, tondu tiri ri niguo kanua kake ka mimera yaku, na ngikorwo kanua kau gaikara kahingukite hindi ciothe ri ni kuonania niki ni karathukangio gagate nutritional value. Koguo menyerera tiri waku na guikaraga wi muhumbire hindi ciothe, ndukarime muno tiri-ini waku, make sure ni wahumbirwo hindi ciothe. Murimi ni wagikorwo kiigwira maundu matiganite nake gikuyu akirika kuga shakorira wacu mugunda, na nikio we murimi urathingatwo kuingira mugunda-ini waku na kuhaririria o wega. Murimi no wakeigwira uria cherry tomato iragibatara gukorwo kirimwo na tore urakimiona haha thutha wakwa o niguo kinenehete na maciaro mayo magikorwo maihana o matineneha ukira na o marora batara guthingatira nigetha ukorwo ugiduta magetha maingi ni mamwe ma maria waikorwo ugitaririo haha na njira ndikaru ndi county-ini ya Machakos. Guku ni Joska Kamuru, ni ta murimi mwithiria kwa ni maina wa mucoe.